Meyara Mabanana va pfale manana Frida Kondo lava na vona hi hleketa ku ri a va ri ku tirheni a va ri na migingiriko swinene. So leswi Meyara Mabanana nga ku swi endleni i ku a ya ka vatirhi lava va nga vatirhi va yena va ka municipality ku ni hlamuseleni ku why mati ma nga humi and swi ni tsakisa hi ku ri se va swi vona ku xiphiqo xi le kwini va identify ku ri ku na vanhu lava nga na ti-water tanks as a business. So vanhu lava va tirhisana na vatirhi lava ka water affairs ku ri va pfala ti-valve tin'wana ku mati ma nga fiki kun'wana. So hi lava ku ri loko post yi advertisiwa yi ri ya technical loko yi lava quantity survey fanele swi tsaliwa laya ku nga vi quantity survey or relevant qualification va hi kuma kwalaya ka relevant qualification ivi va tlhela va define ku relevant qualification u hlamala u ya kuma ku ri munhu una diploma xin'wana xo huma ka some fly by night institution va nga xi printa na vusiku va kuma na umalusi yi swi sayina va ku hayi relevant qualification. Let's do away with this nonsense. Tshama na hina eka Shangani Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12 mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo. Seketela, rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangani Gang Podcast Network. Le i Shangani Gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang Shangi. Eka varhandzi na vaseketeri va Shangani Gang Podcast kusuka etimewini ta mune ta misava hamlosa na ku amukela eka xiphemu xa hina xa nkoka xa mburisano. Namuntlha hi ta xiyaxiya no hlela migingiriko yo hambanahambana ya mavandla ya tipolitiki laha hi nga ta va hi karhi hi languta vandla ra African National Congress, hi languta vandla ra MKP, hi languta vandla ra EFF, hi languta Action SA, hi tlhela hi languta vandla ra Mayivuya. Se eka vuhleri bya hina a ni fambi ni ri nexe hina dokodela la Dr. Tim Hlungwane lava nga ta va karhi va hi pfuna ku va hi chukachuka dzovo leri hi nga ta va hi ri khomini esikwini ra namuntlha eka vandla ra African National Congress. Na ku tshemba ku ri vanhu vo tala va tiva Meyara Miyelani Mabanana loyi a nga na migingiriko yo tala leyi nga ku humeleleni etindhawini leti a tirhelaka ka tona. I district mayor wa Vhembe mara vanhu lava humaka etindhawini to fana na vo Malamulele va yi vona migingiriko ya yena va tlhela va swi vona leswi a nga ku swi endleni. Se leswi vulaka ku ri eka vandla ra African National Congress va nga va karhi va ti lunghizela hi matimba ku va lunghisa timhaka ta nhlawulo wa muganga lowu u nga kuteni. Se leswi hinkwaswo hi ri na ku tshemba leswaku swi ta va karhi swi veka vandla ra African National Congress eka xiyimo xo karhi. Mi swi vonini na n'wina a Greater Tzaneen Municipality ku na Orders Ngoveni i vanhu lavatsongo kumbe majaha lamatsongo lama kumekaka makarhi ma vekiwa ku va timeyara. Leswi swi vulaka ku ri vele ku ti lulamiseleni ku yimela nhlawulo hi ti 4 ta November eka
lembe leri hi nga ka rona se dokodela swi nga va swi vula yini migingiriko leyi mi yi vonaka yi kha yi endliwa hi vanhu vo fana na mukhanselara Mabanana eka Malamulele eVembe tindhawu leti ti welaka ehansi ka Vembe hinkwato swi nga va swi vula yini eka nhlawulo lowu hi va ku hi kha hi ya ka wona Yeah, nkhensile principal Karlo min nyikeke wona. Yeah, I think session 3 weeks. Mr. Mielan Chawukela va tiveka hi vito ra Mabanana va votiwile ku va executive mayor ya Vembe district municipality. I think hi pfuka va vekiwile ntshembi kuna office ya vona va yi tiva. Pfuka va vekiwile ve le ku fambeni hi muganga na xigangani va kha va cheka ku ri why mati ma nga ri ku humeni mi ta tsundzuka ku ri mphakelo wa mati a wu le ka ti-local municipality wu le ka ti-district municipality leswi swi frustrate ku vaaki ngopfu i ku ri hina hi nga kulela ka Malamulele ha swi tiva ku ri before 94 ti-village letiya hinkwato a ti ri na leswi hi swi vulaka ti-communal taps ti-communal taps swi vula ku ri a va kota ku vaaki va ka mati aka pipe yo karhi yi nga khoneni ya xitarata mati lama ya ma huma hi pressure ya matimba ngopfu hi wona hina hi nga kula hi wona se loko ku va na mfumo lowuntshwa wa xidemokirasi all of a sudden mati lamaya se a ma ha ri kona leswi vulaka ku ri ende khale na damu ra na ndhuna ri nga ri kona a ku ri Vubye tanihi nambu mara mata ma ri kona ma ri kona sweswi ku na damu lerikulu ri tshama ku ri 100% full hi ku a ri dependi ka mpfula i river leyi va nga endla catchment ya mati lamaya so na ti-plant tseni ti-water purification ti tele ku na liya ya le Gandlanani ya ha ri ku tirheni leyi kokaka mati ri Vubye na le Nandoni ku na yin'wana yikulu leyi yi phakelaku vaakatiko mati so leswi meya ra Mabanana nga ku swi endleni i ku a ya ka vatirhi lava va nga vatirhi va yena va ka municipality ku ni hlamuseleni ku why mati ma nga humi and swi ni tsakisa hi ku ri se va swi vona ku xiphiqo xi le kwini a ni tshembi ku na khala va nga swi tiva va swi tiva mara maybe a ku ri hava meyara loyi a ri na political will ku swi stopa hi ku ri number 1 va identify ku ri ku na vanhu lava nga na ti-water tanks as a business so vanhu lava va tirhisana na vatirhi lava ka water affairs ku ri va pfala ti-valve tin'wana ku mati ma nga fiki kun'wana se that's number 1 number 2 a va tholi vatirhi lava nga ti-engineer lava va kota ku fixa problem so leswi endla ku ri problem hinkwayo leyi va ku ti ri kona ku va na ti-tender leswi durhaku mali mara ku ri na vanhu va nga tshama ka ti-post ta ti-technician leti ti fanela ku fixa ti-problem letiya mara ti-technician leti nga tholiwa a hi technician in terms of qualification so hi swona va fanela ku solve hi speed and hi vona meyara a ri on the ground ho va na ku tshemba na ku loko se na ti-election ti hindzini va ta ya mahlweni va kha va cheka ku vanhu va kuma mati va ya mahlweni leswi mi nga swi vula swi le tsanini naswona it's about time ku va ANC yi va gear up in terms of changing the old crops because they've been doing the same thing malembe lama hinkwawo nga ri na ku cinca vanhu lavatsongo va nga ku teni sweswi vanhu lavatsongo va tikomba va ri na energy and a va chavi and ku ta va na service delivery aka vanhu se xin'wana i ku loko mo languta kumbe mixiyaxiya migingiriko leyi yi endliwaku hi mukhanselara meyara Mabanana ngopfungopfu va tirha ngopfu hi mati leswi kombisaka kahle ni ku loko vo nyikiwa portfolio la ya mati
a va ta tirha hi ku hetiseka se ku nga va ku ri timhaka ta ku mati hi wona ya koka swinene kumbe ku nga va ku ri cini lexi endlaka ku ri va langutisisa ngopfu eka timhaka ta mati hi ku loko va ri meyara hi ndlela liya ku na migingiriko yo hambanahambana ku na timhaka ta mapatu a ma tshamisekangi ku na timhaka ta swilo swo tala leswi a va fanele va languta ka swona mi vona ku nga va ku ri cini lexi endlaka ku ri va languta ngopfu eka mhaka ya mati. All right, so aka service delivery kuna swilo leswi va ngo i bread and butter. Mapatu yes ma laveka mara mapatu in most cases at municipality level ma va ma ri ka local municipality. In terms of water, that is the number one service, water and sanitation. Yileka district municipality, and that is their biggest portfolio in terms of what they are expected to do. Yes, kuna mapato lama mati district na wona malava bona mara amahluphi ngopfu lama ya kuma grader mukuma ti dipara ti chela misava mara loko vanhu va ri ha mati i problem ikulu. Vanhu va fanele va va na mati, vanhu va fanele va kota ku sweka, vanhu va hlamba va hlantswa, so mati loko va kota mati na gezi leswi swi nga ri ku problem in terms of gezi mara mati i problem hi ku ti village hinkwato a ni tshembi ku na village na yin'we ka Malamulele in particular leyi mi nga ta ya a xitarateni mi ka mi pfulela phayiphi yo huma mati ile ka Mahonisi aka Mahonisi ma huma khale na khame se tshama ma yima ku sukisa nkarhi walowo wa khale na sweswi ma huma laya mati hi laha na hina loko hi ri kaya hi kuma ku hi teka tibara hi ya hi yaka hi vuya na wona se mara ku na mhaka ya ku khanselara meyara Mabanana va pfale manana Frida Kondo lava na vona hi hleketa ku ri a va ri ku tirheni a va ri na migingiriko swinene. Xin'wana lexi nga va ku xi endlini timhaka ta ku ri ku kumeka ku ri vona va nga va pfala na ku tshemba ku ri loko mi landzelela tipolitiki ta African National Congress mi nga mi swi vonini ku ri manana Frida Kondo na vona a va komberiwini leswaku va nga stand eka ti-election leti a ti ri kona ta province matsundzuka leti vanhu vo fana na vo Bioscope Makamba va nga pfumela leswaku va nga stand ivi va hlawuliwa hi ndlela yaleyo se vona a va byeriwini ku va nga ngheneleli tani hi munhu loyi a fanelaku a kumeka a ri un'wana wa va yimela ku lwanga hayi ka executive. Se loko ala va kumeka va vekiwi laya hi ti-branch teti ti nga va vekela va kumeka va hluriwini loko va vuya va nga ha va tekisi nkarhi wo leha ivi va susa laha xitulwini. Mi vona onge tipolitiki letiya ta African National Congress ti nga va ti tlange njhani, ti nga va ti ve na xiave xihi ku va susiwini. A vo susiwa hi ku a va nga ri ku tirheni, a va ri ku tirheni mintirho leyi yi nga ku humeleleni leyi mukhanselara kumbexani meyara Mabanana va yisaka mahlweni i mintirho leyi va nga yi sungula vona manana Frida. Hi nga vuli ku ri meyara a ve le ku endleni ka ntirho lowunene, ve le ku endleni ka ntirho lowunene ene hi tlhela hi tsakela timhaka ta PR public relations ya vona yi va yi ri kahle ngopfu mi kuma ku hinkwaswo leswi humelelaka swi le ku voniweni. Se a ni tivi loko ri mi vona onge tipolitiki ta African National Congress ti nga va ti va susumetini ku va suka laya eka xitulu lexiya. Okay, I think loko mi langusa tipolitiki ta ANC swi tika ngopfu ku va meyara aka situation leyi ku nga na two centers of power. Two centers of power hi lava u va ku u tikuma u ri executive mayor aka district mara u nga ri kona ka executive committee ya party. Swi tika ngopfu hi mhaka ya ku ri loko u ri meyara kumbe u ri premier ya province u teka mandate aka party leyi nga ku deploy
yeah so loko u deploy hi party mara aka top 5 a wu kona swa tika swinene yeah so ni vona inga ku ri loko kha ku yiwa ka ti-election hi 4 November Yeah. ANC yi vone ku ri swi nga va tikela ngopfu ku aligna party na mfumo at Vhembe level Yeah. so hi swona leswi nga endla ku ri va susili as it were mara va ta va veka kun'wana swi nga endleka ka ti-list leti taku ta province va ya ka provincial legislature yeah va na experience leyi nga Kulukumba ngopfu, at provincial level ya ku loko mi languta vanhu va vulavuli ngopfu hi mhaka ya tribalism a tindhawini ta Malamulele na Venda loko mo va mi langutini sweswi munhu wo fana na meyara Chauke va le ku tirheni hi xiyimo xa le henhla ngopfu ku va kota ku va hlanganisa tinxaka letimbirhi mara loko swa ha sungula loko a mi languta ti-comment ka group liya a mi swi vona ku ri ku na ku kokela na tlhelo na swin'wana na swin'wana mi vona onge kulukumba loyi loko sweswi yo salanyana na 6 months ku yiwa ka ti-election leswi vulaka ku ri loko ku ri ANC yi ta tlhela yi wina swi nga endleka a vuyela swi nga endleka a nga vuyeli ku yena o va deputy chairperson a hi chairperson mi vona onge tipolitiki teto ta tribalism ti nge tlangiwi loko se ku fikiwa ka ku kumiwi mbuyelo wa nhlawulo ku nga va ku ri ku tirhisiwa ka kulukumba loyi ku ri a kumeka a teka vanhu hinkwavo lava va welaka etlhelweni leriya ra ka Malamulele endzhaku ka loko Malamulele na yona yi tshame nkarhi wo leha swa ti-service delivery swi karhi swi tsotsomba mi vona onge a va n'wi tirhisi ku a kota ku kuma vanhu lava hi ku yena ku tirha le ku tirheni and wun'wana na wun'wana wa swi vona wa swi tsakela leswiya mi vona onge va nge n'wi tirhisi ku va teka district municipality liya nakambe ivi va n'wi cukumeta no mi tsundzuka ku ri premier Dr. Poppy Ramathuba u tlhe a va mutshama xitulu wa Limpopo yeah premier va tlhari ngopfu va swi tiva ku ri social cohesion I party ya ku va khoma province yi va na vun'we and va swi tiva ku ri at party election level swa tika ku ri Vatsonga va nga humelela ngopfu hi mhaka ya ku va divided across 3 different regions Vhembe Mopani na le Bushbuck Ridge leyi se yi nga Mpumalanga whereas lava vulavulaka Xivenda swi easy hikuva va le Vhembe and then ba deputy speakers va na ti-region va Waterberg Capricorn Sekhukhune leti va ti controlaka and va na almost just over 50% ya Mopani so mi kuma ku ri lava va nga a Mopani we are less than 50% lava hi nga Vhembe probably 20-25%. It's very difficult at political level but aka ku leader mfumo lava va ku va votiwile at political level va swi tiva sweswo ku ri inge si Vatsonga handle and Premier Poppy va swi twisisa sweswo besides mabanana u le ku tirheni so ku ta va ku ri reason yi ya ku after the election namuntlha principal vahlaleri a hi fambi ri hexe hina n'wanuna a nga tiviwi n'wanuna loyi mi ngo to twa ritu ntsena lava va nga na ku kota ku twisisa kumbe va tiva ku rito ra yena va nga va na ku hleketelela ku nga va ku ri mani kambe loyi i n'wanuna a nga tiviwi hi ta va hi karhi hi n'wi nyika nkarhi a pfa a vutisa swivutiso ku dokodela va kota ku va va hi tlhatlhela timhaka leti n'wanuna a nga tiviwi dokodela a mi hleketi ku tisiwa ka meya ra Mabanana i ndlela ya ku timela vukarhi lebyi Matsonga a va ri na byona loko humiwa ka provincial election ya conference ya ANC because
loko huma ka conference loko mi yo cheka ka ti social media Matsonga a va kombisa ku a hi tekeli uhlokweni a mihleketo ko ANC yi chava ku Matsonga va nga ti lavela kun'wana lava nga va tumbela kona i va ku a hi va nyikeni mabanana. Number 2, a mihleketi ku mabanana u vekiwi laya because a ni ku yiwa ka ti-election hi ti 4 ta November ku loko se ku ya fika ti 4 ta November ku va ku ri xikandza lexi vanhu va xi tivaka va nga familiar na xona na. Yeah, all right. Mi ta tsundzuka ku ri loko ku yiwa ka conference meyara a ku ri Mhani Frida Nkondo lava va humaka ka Malamulele. Yeah. So mi nge vuli ku ri ku susiwi meyara wa ka Malamulele a replacewa hi meyara wa ka Malamulele in order ku appeasiwa Vatsonga hi ku susiwi loko ku ri ku meyara ku ri munhu wo huma Venda a theory yaleyo a yi ta make sense. Yeah. Ku ri ku la ku appeasiwa Matsonga hi ku vekela mabanana mara ngikhomeleni na flu nyana. Hayi no mi nga vileli khohlolani swi swo tsakisa ku program mi khohlola. Ya khohlo famba na yena. Ya eka eku heleni ka vhiki leri hi humaka eka rona a ku ri na mihlangano leyi a yi ri eGiyani laha a ku hlanganisiwa ku hlengeleteliwa vaaki leswaku vandla ra African National Congress ri kota ku va ri vulavurisana na vona ngopfungopfu ku ri ku lulamisela sweswi hi ya ka swona ku nga mihlawulo ya muganga ivi nakambe ku va na vandla ra Mayibuye leri ri nga ehansi ka vurhangeri bya Floyd Shivambu leri na rona a ri ri na hlengeletano kwalahaya Giyani se lexi xi humelelaku a ku ri timhaka ta ku ri mi niketa ku twisisa leswaku xana vandla leri ra Mayibuye ri nga va ri nga ri na xungeto eka vandla ra African National Congress leri tindhawu ta Giyani tindhawu ta Malamulele a ku ri kaya laha a va endla hi ku rhandza mi vona onge ku humelela ka vandla ra Mayibuye swi nga va swi nga ti na xungeto nyana loko mi languta nakambe mi tlhela mi languta Pheni Papa Pheni hi un'wana loyi a komba ku a rhandziwa ngopfu etindhawini ta Giyani nakona hi yena loyi a nga ta va muyimela ku langwa wa vumeyara eka Greater Giyani municipality mi vona onge sweswo swi nge vi na xungeto nyana eka timhaka ta ku va vandla ra ANC ri nga ha endli ku rhandza. Okay, aka politiki ku va na opposition swi kahle ya laveka. Yeah. Opposition ya laveka ku nga vi free for all in terms of mukuma ku ri vandla ra ANC ri relaxa ri ku ha swa boha hi wina mara opposition leyi faneleke ku va yi ri kona yi fanele na yona yi ri na ntikelo yi ri na leswi swi vuriwaka credibility. Yeah. Ku nga vi group ya vanhu ntsena va ti telaka na ndlala ivi va ta ku ri hi ta pfuna vanhu va swi kota ku vona sweswo ku haluyiwani a Shem u titwela ndlala. Xin'wana vanhu va fanele ku xi tiva i ku ri ti-election ta ti-ward ta hambana na ti-election ta national. Ka ti-election ta ti-ward ti hlayeliwa kambirhi ku na leswi va ngo ri i first past the post. Leswi vulaka swona ku ri loko mo va mi ri ward ku va u va ward councillor i fanele i kuma tiphesente ta majority laya loko ku hlayeliwa tivhoti letiya ti va ku ti ri kona 50% plus 1 vote munhu yaleyo hi fanele ku va ward. So swi ri loko Mayibuye yi la ku va mfumo a Giyani Pheni Papa Pheni ava meyara swi ri ka va fane va wina ti-ward letiya hinkwato not hambi ka va nga wini hinkwato va fanele majority
kuna ani switulu swa masipala swi dividiwa hi ti ward councillor na ti vuriwa hi letiya ta ti proportional councillor loko va se va hlayela ti vote hinkwato so va fanele va ri na majority laha ka ti ward na laha ka proportional representation nakona va na majority leti loko ti combine ti va 50+1 ya ti number of seats sweswo ku swiphataphatani leswi vanhu va lavaka ku dyeliwa nkarhi hi swona swi nge swi koti sweswo a Limpopo African National Congress to hlula hi mhaka ya ku swa tika se Papa Penny va huma kona kwalaya Giyani swi ta va tikela ngopfu ku ti ward leti mara anla ku mithlembuya loko se ti election ti helini mo lava ya Papa Penny ivo councillor iterini hi proportional representation swi nga va easy kwani ti vote leti hinkwato ta Giyani municipality ti ta hlayeliwa ivi va nga yi kuma proportional seat 1 or 2 mara ku va ta dislodge ANC ku ya hi n'wina mi vona onge swi nge koti ku swi humelela a mi voni ku ri na xungeto ka ku va karhi va tirhisana na tihosi eka minkarhi yo tala loko mo languta mi vona laha vandla ra Mayibuye ri ya ku kona minkarhi yo tala va kumeka va kha va tshineta kusuhi na tihosi naswona loko mo languta hi ku ya hi weekend leyi nga hundzi loko mi languta vanhu lava a va ri kona a va ri holweni ya Giyani Community Hall a va tele vanhu lava va ri kona le ka Xilumani Hall a va tele se i cini lexi xi endlaku ku ri n'wina mpfumela leswaku va nge vi xungeto na switsongo eka timhaka eka ti-election leti nga ku teni hi ku na Action SA leyi nga ta vulavula hi yona na yona yi tikomba yi ri ku teni i swiphatani leswitsongo mara i cini lexi endlaku ku ri n'wina loko mi languta mi swi vonini laha ku ri holo a yi tele na lava van'wana holo a yi tele i cini lexi endlaku ku ri miku va nge swi koti ku dislodge African National Congress principal ni kombela ku ri maybe next time a hi hlanganeni loko mi byela ku Polokwane Stadium Beijing Peter Mokaba Stadium a xi tele supporters ta Mayibuye futhi why ya Polokwane ni Malamulele Stadium a va xitati va fanele va rhanga va xitati va nga ABC hi ta vulavula ku ri hayi no ya tika mhaka leyiwa ku tata holo swi simple ku tata holo i mhaka yitsongo a ntirhweni wa mina hi va hi kha hi addressa vanhu hi tiholo ti va ti tele every weekend vanhu vo byeriwa ku tanani va fika va ku va right swi easy sweswo mara stadium famba tata stadium so hi ta vona ku ri hayi impela your main business so principal loko tolo matsalankulu wa ANC a Limpopo aka addressa ti ground forces ta ANC a Giyani u lavi ku tekela hlokweni vukona bya tihosi aza a mexina yin'we ya tona laya ku hi tekela hlokweni na vukona bya hosi leyi nga ta laha hi nga kona a mi hleketi ku vuxaka bya Mayibuye na tihosi byi nga byi kha byi tisa xungeto ka ANC because number 2 lexi Mayibuye yi nga fika xi endla ka ground yi fiki yi ti associate na vafundhisi and loko mo cheka matiko mo talo lama male ku fambeni kahle kumbe makuma ti votela hi lama rhangelaka hi vukhongeri byo karhi and a South Africa xikreste hi vukhongeri lebyi nga le henhla a mi hleketi ku vuxaka bya Mayibuye na vafundhisi na tihosi byi nga tisa tlhontlho ka tinambara ta ANC yale ni kombela ku ri
mi swi tiva kahle ku ri Mayibuye strategy lexiya xa vafundhisi na tihosi yi swi kuma ka ANC. Chief Albert Luthuli himself was a chief and he was a leader of the ANC. So na ti-political party hinkwato na EFF ya ka tihosi. Matsundzuka I think EFF yi xavele hosi yin'wana Eastern Cape Dalindyebo. Va va xavele Mercedes Benz. President Ramaphosa kuna post picture yin'wana yi talaka ku circulator va khidzamile va ka komba the late King Zwelithini buku yo karhi ti-political leaders hinkwato ta ya aka tihosi. Leswi nga endla ku ri swa Mayibuye swi va more popular i mhaka ya ku va Floyd a tina strategy lexiya xa ku ri a hi se va party hi le ka consultative process. So swi endle ku ri swi endla nga ku ri i party ya vona ngopfu yi famba ku yi pfuxela tihosi mara ti-party hinkwato tihosi ti tekela nhlokweni. As tanihi vanhu va le Africa traditional leadership va na value yikulu aka ti-community ta hina and loko vo Madaje va acknowledge ku va ku ve na hosi yo karhi aka meeting lowa wa ri na yona a hi mhaka ya pressure yo huma ka Mayibuye ku va na vona vo Madaje is a chief. So ANC is rooted aka traditional leadership. So a swi nge nyiki party yo karhi advantage ya ku vona va tekela tihosi nhlokweni ku ti-party hinkwato ta tekela tihosi nhlokweni. So mara hi ku languta ka n'wina mi vona onge vandla ra African National Congress a ri swi kota ku va ri fikelela vukorhokeri hinkwabyo etindhawini letiya sweswi ku nga tumbuluka mavandla yo karhi? Well ku ri ANC tanihi party yi ve na ti-challenge ta corruption, lack of service delivery. Ni ta languseka nga ku a ni tlharihanga kahle loko no fika ni tshama laha ni ku a yi swi kota. Swa swixemi swa va tikela. And swilo leswi hi ngo ri a va swi correct va fanele va swi lunghisa ku ri otherwise vanhu va ta va humesa exitulwini ende mi nge va soli vanhu. Hi vula ku ri problem leyi nga kona i ku vanhu lava va ngo va la ku susa ANC loko vanhu va langusile va vona ku ri extension ya ANC va ngo ri i cini lexi Penny Papa Penny a nga swi endla ku sweswi lexi a tsandzeka ku xi endla loko a ha ri le ka ANC. Leswi hi lavaka hi fanela ku swi endla Afrika-Dzonga tanihi vanhu va ntima hi ku ya hi mina regardless ya ku i party yihi leyi nga ku fumeni i ku ri a hi endleni ku ri vanhu lava nga na tokoto ku va fane ku va ka switulu swo karhi ku va vona va nyikiwaka. Loko u fane u lava municipality manager ku fane ku va munhu loyi a nga na ti-technical skills to fambisa municipality. Loko mi la ku thola hospital CEO ku fane ku va munhu loyi a nga na skills swa environment ya le ka swilo leswi vanhu va nga ta argue ku ri no you don't need to be a doctor to manage a hospital. They use that ku ri va kota ku chela ma-comrade ya vona. Swilo leswi hi fanelaka ku hi swi avoida ku ri hi kota ku fambisa mfumo otherwise wu ta famba. Mi vulavula swin'wanyana swi nga ni khumbanyana so the-technical peoples in certain positions, right? Loko mo langutisa swibedhlele swa le kaya ngopfungopfu xa le ka Malamulele mina ni le kusuhana ngopfu na xona van'wani va swi vitanini hi ku ya hi experience leyi va nga yi vona hi le vuya u nga vuyi hi mhaka ku maxaka ya vona loko vo za va admitiwa le va ku fiki vanharhu va kha va ya leyi va nga vuyi. Loko mo ya a xibedhlele lexi nga le Giyani Khensani ku ze ku va na circulation yin'wanyana ya ti-toilet la ku hlambelaku
vayimani loko mo hi langutisa na n'wina mi tivutisa ku ri munhu loyi a nga va a thoriwini laha as a facilities person wa swi twisisa nyana ku humelela yini hygiene wise na ku swilo swi fanele swi tekeriwa nhlokweni ku fika kwihi so ka that part liya ingaku swin'wanyana loko se swi fika hala ka comrade ku na comrade ngopfu a ni ku i vandla ra hina ntsena or ku na mavandla man'wani ma ta fika ma swi cinca sweswo mara comrade byi tikisa ngopfu ende byi tikisela vaakatiko ku tlula vanhu van'wanyana vaakatiko lava nge le ndhawini yaleyo a va kuma vukorhokeri byo helela hi mhaka ku ri comrade ri la ku dya so swin'wana va fanele va swi langutisa ya vonelo ra n'wina ka sweswo yes va swi pake kahle ku leswi swi fanelaka ku va tiphati ti swi endla ku va hi kota ku hi solve mhaka leyi vanhu lava va tirhaku aka political party and I think ANC se ite na yona resolution leyi no ka ni nga tivi ku yi implementiwini na ku loko munhu a ri na political office a nge vi na deployment ya le ka mfumo so u fanele u langa ku u la ku va a politician holding a political office kumbe u la ku va na deployment ya le ka government na so sweswo swi ta pfuna ku ri hi ku ma swi vona ku votiwa ku va ka political office is oya a holweni mi hlangana branch members and then you make a lot of noise ibi ambura content as long as wena wa swi kota ku bahuwa ku tlula van'wana u kuma ku loya wa content angana ability ya ku outshout ibi yana anga votiwi ibi va vota wena so vanhu valava va so ava nge hi tholiwi ku va ti-municipality managers na ti-technical expertise that are needed swi ta pfuna swinene so political will slowly yi le ku teni ku loko va kha va swi vona ku mfumo wa famba a ni tivi ku mi ti voni ti-result leti taku hi le emfuleni ta by election ya Friday laha in a strong ANC ward DA winning I think they got 1,005 votes ANC kume 900 and something so swi nga mi nyika picture ku ri a Gauteng swi ta tika ngopfu hi ti 4 November aka ANC hi mhaka ya ku ri vanhu se va karhele ku hi tshama kha hi vulavula hi xixin'we va kha va ku ri hey mi nga nyikani ti-tender hi xin'wina mi nga tholani hi xin'wina leswi va va ngopfu hi Afrika-Dzonga not the best universities in Africa even in the world top class top notch these graduates are there but these graduates ava nyikiwi opportunity yo lead tiko leri hi mhaka ya ku ri leadership ya tiko hina hi tirhaka ka mfumo a swi vona service delivery a hi ngopfu politician va nyika strategic policy na strategic direction mara the major service delivery it's at technical level your employees your public servant those people who run the municipality truck driver loya mi nga n'wi thola a fanelaka ku driver truck yo rhwala refuse removal hi vona lava mi vonaka ku ri ku fanele ku va right people ende vanhu lava hina vona ku va va tholiwa ka swiyimo leswiya so hi lava ku ri loko post yi advertisiwa yi ri ya technical loko yi lava quantity surveyor fanele swi tsaliwa laya ku nga vi quantity surveyor or relevant qualification va hi kuma kwalaya ka relevant qualification ivi va tlhela va define ku relevant qualification u hlamala u ya kuma ku ri
munhu una diploma xin'wana xo huma ka some fly by night institution va nga xi printa navusiku va kuma na umalusi hi swi sayina va ku hayi it's relevant qualification. Let's do away with this nonsense ya relevant qualification. Loko laveka quantity surveyor national diploma a ku ve quantity surveyor national diploma or degree ku nga vi na swilo swa ti-equivalent swa vona. Xivutiso xo landzelerisa HR va ka endla yini hi part yaleyo yo advertiser, cause I think munhu lo advertisako ku nge vi lwangele henhla ivi a disregarda HR. Obviously HR yi fanele yi va na input yo hlamusela ku ri okay loko laveka munhu wa so what are the requirements, the actual requirements based on leswi n'wina mi swi lavako. Mi twanga ku ti-HR ta hina ti nge le ka ti-municipality ta hina a ti na matimba yo fikelela kwalano na hala ti kotaka ku hlamusela ku ri no lexi lavekaka a hi relevancy la, lexi lavekaka i the actual qualification. Okay, mo ni mi byela swin'wana. Ma swi tiva ku ti-minister na ti-MEC na ti-mayor na ti-MMCs a va tshami ka ti-tender process, a va adjudicate mara vo va na influence ya ku rhumela vanhu va ya va adjudicate. Exactly my point. Loko mi byela ku ri leswi politiki yi fambisaka swona a Afrika-Dzonga i ku ri munhu yaloye wa HR manager una handler at political level. Managiwa somewhere. Wa managiwa. Munhu loya u ta va a kha a swi tiva ku ri ka post ya so yi advertise so and the HR swa vona yi ku implement u fanele loko o ka a nga implement va ta n'wi susa va veka loyi a nga ta swi kota. Swin'wana futhi and naswona ANC swi vonele ku swi wrong va lava ku swi correcta. Ti-post to fana na ti-DDG actually from chief director DDG na DG aku ratifya ti-minister. So na sweswo vele they are doing it away with. Public Service Commission yona ifanela ku va na final say ka those posts. So we just hope ku vanhu lava va nga ta va ri ka ti-position to fana na ku lead that Public Service Commission va nga teki instruction aka political level so swi hi dlayela vutiko. Se hi nga kota ku swi fikelela njhani sweswo hi ku munhu un'wana na un'wana wa chuha ku a nga heleliwa hi tirho. Loko u nga endli leswi your political principles va lavaka ku endla swona u na chance ya ku va nga ku landzelerisa ivi va kuma swilo swa wrong u kota ku u za u hlongoriwa. Se hi swi fikelela njhani timhaka ta ku ri hi kota ku hambanyisiwa swa tipolitiki na swa tirho xidzi lava va fanele ku va tirha va nga landzeleli ku pushiwa kumbe ku byeleteriwa hi vanhu va lava rhangelaka tipolitiki. Swi lava political will and leswi ni swi vulaka ku ti-regulation leta ha ku humaka ti lavaka ku susa ti-politician aka direct recruitment ya ti-senior level. It's a step in the right direction. Ku fanele ku endleka sweswo mara xin'wana xi lavekaka i ku ri lava va ti-senior public servants va lava xivindi xo fana na xa Mkhwanazi na n'wina kumbe ani sweswi vulavula hi Mkhwanazi vulavula hi Mkhwanazi a ni hleketa ku xivindi xi tshami kwala tlhelo nyana no laveka xivindi xo mina ndzi fika hala antivi loko ndzi ta fika le ka vo Mkhwanazi kunjani mara sweswi mahatwa hi vona. So chakuri xin'wana na xin'wana lexi hi xi endlaka a hi xi endleni in the best interest of the country. Misa loya i phorisa wa swi vona leswi a swi humelela hi ti-drugs a swi vona ku ti-drugs ti le ku onheni ka vana wa swi vona corruption leyi a ni ri ku voneni ka movie yin'wana namuntlha ka Netflix veri i 180 laya ku na mhisa a nga dlayeliwa n'wana hi vanhu va ti-taxi
mara loko ku kha ku investigate wa case liya luya wa phorisa anga ku investigate weni ile ka payroll ya va dlayi lava yes masivona Yeah. and ku nga va ku ri movie mara i reflection Ya leswi humelelaka ya leswi etikweni. humelelaka, ma swi vona. yeah. So i swilo leswi mkhwanazi a nga swi vona ku ri no leswiwani swa hi onhela a ku ri swa ni stand against this and i mhaka ya vanhu vo fana na vo mkhwanazi va nga ta endla ku ri hi kota ku solva ti-problem it's a small thing in the police service mara swilo sweswiya swi humelelaka ka police service swo capturiwa swi humelela across all the departments in terms of va vulavule hi health sweswiya swa ku ri ku tholiwa vanhu vo ka va nga qualify naswona swa onha ku ngo va ku nga ri ti-drugs mara loko vanhu va kha va fa unnecessarily a swibedhlele recently ku ve na report a ni ri ku mi yi voneni le a xibedhlele xa Charlotte Maxeke yes ku ri ku na mali leyi yi nga humesiwa ya over $1 billion Yeah. ku ri yi refurbish loko se xi tshwili mara mali liya a yi se spendiwa not even half ve ri ku ha capacity now tiko leri ri nga na ti-university va TUT na vo VAL na vo UCT na vo VET ti producer ku ti-engineer every year ivi a South Africa mo ku hi ha capacity la vanhu va nga thwasa yeah swi lava ku ri ku na problem yikulukumba leyi yi nga ta lava tiko hinkwaro ku ri va ri hlanganisa tinhloko ivi swilo swi kota ku swi famba hi ndlela leyinene mara hi ta teka xivutiso xo hetisa kusuka eka vavanuna lava nga tiviwiki kutani Ako va ku suggesta principal mi nga vhi mi sungula show mi ku u thoriwe njhani. nghenisi kwini ka masipala u nghenisi ku yini ya kumbexani sweswo swi nga kota ku va swi hi pfuna mara a hi languteni ku sweswi hi ta languta mavandla yo ringana 5 ku na vandla ro fana na MKP leri na rona ri nga na swiphiqo swa rona vandla leriya ri tirhe kahle ngopfu loko ku yiwa ka ti-election leti nga hundza ngopfungopfu etindhawini ta KZN kambe vandla leriya lexi humelelaka sweswi i timhaka ta ku ri ku na vanhu vo tala lava va nga hlongoriwa va hlongoriwa hikokwalaho ka swilo leswi hi nga swi tivi ku nga va ku ri yini vandla leriya ri tikomba ku ri vandla leri ri langutanaka ngopfu na muxaka wo karhi leri ri tikomba ku ri tirha endhawini yo karhi loko vanhu vo fana na vo Floyd va sungula ti-political organization a swi sukela kwalani ka ku va sukini hi ku twa va nga eneli leswi vandla leriya a ri endla swona se a ni ta ku kumbexani a hi tlhatlheni xana mi vona onge vandla ra MKP ra ha ta vuya hi matimba lama ri nga ta hi wona ekusunguleni nakona loko ri nge he vuyi hi matimba lamaya i cini lexi nga ta heta matimba loko ra ha ta vuya hi matimba i cini lexi nga ta endla ku ri vuya hi matimba lama tlulaka lama ma nga hundza okay so leswi hi faneleke ku swi langusa lani i ku tiva ku ri mavandla ya tipolitiki a Afrika-Dzonga ma tirhisa ku yini mavandla ya tipolitiki a Afrika-Dzonga ma tirhisa system leyi vuriwaka bottom up approach so bottom up swi vula ku ri mi fanele ma na timembara at branch level timembara letiya at branch level ti ta hlangana ti va na conference ti thola ti vota regional leadership ivi regional leadership ku ta va na nhlangano wa province ku va na provincial structure ivi ku va na national conference ku votiwa national structure is the bottom up approach MKP i party yi ri yoxe emisaveni hinkwayo yi tirhisa ku top down approach yi na president loyi a nga voteliwa hi conference yo tiveka ku mina Jacob Zuma president Jacob Zuma hi mina president se mina ni ta thola ku ri i va mani provincial chairperson ta thola ku i va mani anti hambi va na regional leadership
ivi na ti-branch loko ku ri ku va na va so leswi swi endlaku ku ri ka MK ku va na dysfunctionality i mhaka ya ku ri va hava ti-party structures va hava ti-party structures so swi endla ku ri ku hava organizational discipline as it were so na sweswi recently chief whip ya vona hambi chief whip wa 25 a ni tivi va ve na vangani wa ha ku khomiwa Cape Town ve ri a hamba a tekela ti-MP ta vona mali and tivi ku why Papa Penny nga vo yi byela ku yi tekeriwe mali ku va yi tekeli mali muni kumbe I'm hleketi ku a yi tsutsuma swona Yeah, a yi hamba I'm hleketi ku tsutsumisiwi ku tekeliwa mali mara okay tlhandlaka ka va ri MKP I'm hleketi ku vanhu lava nga votela vandla leriya i vanhu lava a va kwatini ka ANC a va ri disappointed loko Matamela a wina conference no a hi swi pakeni so remember ku Matamela o wine conference president Ramaphosa va wine conference hi 2017 hi 2019 ku ve na ti-election so loko ri ku vanhu lava nga vota MKP a va kwatile swi ri a va fanele va nga votangi ANC hi 2019 and then maybe loko mo hi paka differently muku maybe a va kwatisiwe hi ku khomiwa ka president Zuma hi 2021 swi nga va debatable yaleyo Master kwa ni veka so dokodela loko hi 2019 ku va na election loko president Cyril Ramaphosa va ta va wini conference vanhu vo tala va EFF yi vi na tinambara KwaZulu Natal leswi a swi tikomba nga ku a vo lava phati ro balekela ka yona ntsena va nga yanga ANC loko president Zuma se va ta na MKP EFF yi luzi tinambara to tala ngopfu KwaZulu Natal i tinambara leti nga ya ka MKP se enga leswi endla mako yo nga endla ku vanhu va votela EFF 2019 a KwaZulu Natal ivi 2024 loko president Zuma ta na MKP va ku yi loyiwa ka hina mara mi ta tsundzuka ku ANC a yi luzangi ta ka 40% hi 2019 so swi nge attributiwi ku ri i tivhoti letiya ti nga suka ti ya ka EFF or whatever the case might be the point i ku ri ku ve na swin'wana leswi nga aphila ngopfungopfu ka ti-voters ta le KZN ku va yi ka MKP mara vanhu lavaya a va voteli MKP mi ta swi vona sweswi hi ti-local government a yi nge yi ta va na luck MKP yo rana municipality hambi KZN vi nge kumi na municipality wun'we hambi kwale Nkandla va nge wu kumi mi ta swi vona hi mhaka ku ri vanhu va swi vonile ku ri va sideline wile vanhu vo tala a va suki ka ANC va suka ka IFP va suka ka EFF va hi ku tiva ku ri va ta va na ti-structure at branch level mara a swa ha humelelangi sweswo se a va nge he tshami vanhu lavaya vo tala va vona se va tlhelelini aka tiphati ta vona mi ta a hi yimela 2029 mi ta swi vona sweswi hi November ku ri hayi MKP yaleyo shem yi ti fail mi vulavuli hi tiphati tinharhu ta vanhu vantima ne i MKP Mayibuye na African National Congress letimbirhi MKP na Mayibuye mi kombisa ku a ti na structure ko va tiphati ta vanhu va ngo ti kwatela va suka ka ANC va endla swa vona a mi hleketi ku swileswi swi nga ba black vote ivi hi kuma DA siku rin'wana xi ka xi emerge victorious mahazi a mi vulavula hi future a hi vulavuleni hi Friday leswi nga humelela a Friday Emfuleni swi komba ku ri leswi SACP nga ku swi endleni ku ri yi la ku yima yi ri yoxe i good news for DA hi mhaka ku leswi nga humelela laya loko mi analyze tinambara leti mina ni ti voni tinambara leti ANC yi kume 900 and something DA yi na just over 1,000 SACP yi na 60 okay
loko 60 I think ANC yi na 994 loko 60 liya ya SACP ayo va ka ANC ayi winile masibona so ku divide that black vote swi leswi se swi nga secret and ni twa nga ku ri va hisa lava va le ku kumeni na funding ya ku va ya mahlweni va va na swiphataphatani a ni veri ndlopfu a yi dyiwi hi kan'we so swiphataphatani leswiya swi va swi kha swi dya ka ndlopfu yaliya ya ANC ivi yi kha yi collapse hi switsongotsongo which is sad and you can't blame them because loko hi ri na ndlopfu yi vuye yi rivala ku ri the grass needs to be nurtured se swi endla ku ri va DA na vo tiphathi letin'wani ta tixaka tin'wani ti vona opportunity ya ku hi nga dya hi kona la va rivalanini yo hetisela principal hi vuyisela njhani ntshemba ra vanhu va ntima ka ku vota because loko ni tshama hansi ni hinangisa so ni twa ingaku xin'wana xi baku tinambara ta ANC a hi mhaka yo vanhu va tshika ANC va votela tiphati tin'wana mara i ku vanhu va ntima va tshiki ku vota a va ha ri ku yeni ku voteni ende valungu loko ku yiwa ku voteni va swi tekela nhlokweni so hi tiyisisa njhani ku vanhu va ntima va va na tshemba ra ku hi ti 4 ya ku voteni kahle ku vota i swi fanele swi endliwa hi munhu un'wana na un'wana la nga 18 years and above fanele hi make sure ku hinkwenu ha pfuka hi ya ku voteni mara a ni tshembi ku ri tiphati ta vanhu va ntima ti loser hi mhaka vanhu a va voti hambi vanhu vo ya ku voteni swi ri a nga ta votela yona phati leyi a traditional a votela yona mara vanhu vo tala va tshika ku vota hikuva va kha va ku a ni tsakangi leswi ANC yi endlisaka swona mara why ni fanele ni ya votela Mayibuye kumbe EFF kumbe MK leyi nga extension ya ti-policy tetiyani ngo anti lave hala ya ka ANC hi mhaka ya ku ri vanhu va langusa sweswo ku hi lero loko u la ku voteliwa u fanele u ta na something lexi xi nga radical lexi nga ta endla ku ri vantshwa va kuma mintirho hi nga vi na vanhu lava va nga ti-graduate va nga koti ku tirha if loko ho sungula kwalano then hi ta kota ku pfuna na lavan'wana hi leswi vanhu va lava ku swona ku mali tele tikweni leri ku na mali leyi humaku ya ka ti-SETA yi fanelaka ku pfuna hi ku the employment of the youth ku va mali liya yi managiwa kahle oversight at political level yi fanele yi va yi ri kona ku swi va swi ri kahle mara vona va le ku lweni ka ku i va mani va fanela ku va ka ti-board ta these SETAs and what not se ma swi vona ku interest a yi le ka ku pfuniwa vantshwa va kota ku kuma mintirho and hi nga va hi kha hi tshama ka a time bomb loko vantshwa lava va kha va tala hi ndlela leyi year after year va kha va nga kumi mintirho swi nghena na immigration va na yona va tsandzeka ku yi solva hi swo swi endla ku va na ti-vigilante groups va march and march na vo operation Dudula hi mhaka ya ku va lava va nga ka power va fanela ku teka ti-decision leti va nga ri ku tekeni hi ku it's unfortunate to see Africans fighting Africans as human beings it doesn't look good mara vanhu va frustrated a va ha swi tivi ku va fanele va endla yini hi mhaka ku ri mfumo wa vona wu le ku tsandzekeni ka ku controla tiko mina ni traveling ko tala outside the country ntsundzuka loko ni fika China first thing na ha ri airport va teka fingerprint va scanner visa ya mina ku ni ya huma rini so ni n'wi vutisa minsa luya ku so loko date leyi yo fika ni nga humi a swi endlisa ku yini va ku how you'll see our police will find you so loko siku lerero system ya vona ya swi komba ku ri munhu wa so u ngheni hi date ya so u fanele va humile hi date ya so that is why ni ku ri
swilo swa xenophobia it's unfortunate I swilo leswa fan solve hi mfumo at immigration level Yeah. ku loko u nghena hi visa ya tourist u nga tshami u fane u famba loko u nghena hi visa ya student loko so graduateile Fane u famba. famba loko u nghena hi visa yo ku u ta ku tirheni Yeah. tirha loko u nghena hi asylum tshama Yeah. sweswiya swi fanele swi va na control ya kumbexani ku hi ta kota ku hi ya emahlweni kumbe mi nga hlamula xivutiso lexi ni xi twini mi xi touch nyana mara mi xi khumba kahle eka election leyi nga hundza ya 2024 a ku ri na 27.8 million wa vanhu lava fanelaka ku vota lava a va registerini ku ya vota ntsene 16.3 million se mi vona onge I cini lexi faneleke ku xi endliwa ku teka vanhu lavaya va nga kayivela vo tala va timiliyoni va nga kotangi ku ya va ya vota la yeah still 16.8 million out of 26 was still a good number ku ya hi the international standards America loko mbona va Trump na vona va endla nga ku vo voteliwa hi tiko hinkwaro turn out are you more than 50% so ya hina a yi ri more than 50% 59 59% it's a good turnout mara it can strengthen our democracy ku va more people va vota vo tala va vona well mon ka ku votala anna ti stats kahle mara vanhu vo tala va ti Twitter na ti WhatsApp ava voti vo tala ku criticize kwele that's why karun'wana EFF I criticize wa ku yi popular online mara lo suka ka ti vote ava kona hikuva ti supporters letiya machudeni loko maya makuma ku line lehini matlhelela rest manga votanga so I swilo leswi hi fanele ku swi improve kumbe hi fanele hi va na ti voting station to tala mara hi fanele hi tlhela hi move to technology maka ya ti electronic voting I think South Africa loko ho langisa leswi ti bank ti nga swi endla technology ya South Africa ya ti bank is the best in the world va nga hi pfuna va hisa lava ya ku tisa technology leyi nga ta va yi ri authentic ku va ku votiwa online ku kota ku ri vanhu vo tala va va encouraged hikuva vo tala va ri na problem ya tilayini that manual voting na ku fola vanhu the va problem swi I mean ku nga va na app munhu yi ta fonini kota ku vota it shouldn't be a problem IEC app ya IEC wa swi kota ku cheka ku vota kwihi ka wadi ya wena ku na vanhu vangani online why can't they implement that exactly my point no kumbexani ma ha ri laha ka EFF hi ngo twa mavonelo ya n'wina hi mayelana na timhaka ta ku hlongoriwa ka vahlampfa na vonelo ra EFF ni nga tivi ku ta va ku ri vonelo ra EFF kumbe ku ta ku ri vonelo ra Julius mara vonelo leri taku hi le ka vurhangeri bya EFF hi mayelana na ku vanhu va fanele va nga hlongoriwi va fanele va tshikiwa hi fanele hi katsana na vona mi le ku swi voneni ku ri vanhu vo fana na vo Jacinta vanhu vo fana na vo Ngizwe I vanhu lava va kumeka ku va karhi va hlasela munhu wo fana na Julius Malema hi mayelana na timhaka ta sweswi va vahlampfa mi vonelo ra n'wina I yini eka timhaka ta vahlampfa sweswi all right mo kombisa yin'wana leadership yi tirhisa system leyi puriwaka democratic centralism lo swi vula ku ri outside the conference loko leader yi vulavula leyi nga votiwa hi conference u vulavula on behalf of the organization so leswi vula ku a hi vonelo ra Julius I vonelo ra EFF leswi Julius a swi vulaku swi represent organization so organization ya EFF yi vulavula hi pan-Africanism and what not which in itself at face value should be encouraged. It's not a problem as it were. I said at face value. The problem,
a hi se fika ka stage lexiya xa borderless Africa. Yeah. Africa ya ha ri na ti-border. Loko sweswi ni ya Mozambique ni fanele ni va ni khomi passport. A va nge ni pfumeleli ku va ni nghena le a Mozambique ni ri hava passport. So question leyi nga kona i ku ri why South Africa yi fanele yi pfumela ku ri munhu a nghena a suka Nigeria a ta la a ri hava passport hikuva a ri la. I think i question leyi va EFF va tsandzekaka ku yi hlamula ku ri hi vulavula ku ri a ku na problem ku vanhu va Afrika va va ri la mara va fanele va va ri la tikweni hi nawu. So leswi fanelaka ku humelela i ku ri va le parliament va EFF Yeah. a va fanele va swi debate leni ku ri Home Affairs endlani ku ri mi kota ku trace vanhu loko va nghena na ku ri va huma rini u ta kwini loko apply wa visa swilo leswi swa implementiwa va tala ku tiva ku na bank account una mali muni and what not. Problem hi loko se u nghenile u ri ndzeni ka tiko a va ha koti ku landzelela. So minister wa Home Affairs wa ku vula I think hi Thursday ku ri se va na electronic system ya ku ri every passport holder loko a nghena whether a tourist visa or study visa va kota ku scanner va ta kota ku va tracer and what not. Leswi i ti-solution leti hi lavaka tona a hi la ku va tiko leri nga ta ku ri vanhu va le Afrika a va laveki ku fanele va ta a ti lava ti-tourist mara va fanele va ta hi nawu. Ku ri a political leader u fana na va EFF va ku no vanhu a va tshami a swi twala a swi tshamisekanga hi ri a va tshami mara a va tshami hi nawu. Yeah, eku heleni ka vhiki a ku ri na conference ya vanhu lava tivitanaka ku ri i vanhu lava va tlangaka tipolitiki leti nga ximatsini laha a ku ri na ti-trade unions laha a ku ri na ti-political parties leti ti fambisaka sweswiya swi ximatsini. Mi vona laha na EFF a yi ri kona mi vona onge conference liya yi nga va yi hume na swo karhi leswi nga kotaka ku va swi pfuna ku hlanganisa vanhu va tima la Afrika-Dzonga ku nga ri vanhu va tima ntsena ku hlanganisa ma-Afrika-Dzonga. I think mi tshame mi swi vula ku ri siku rin'wana hi fanele hi va na session leyi nga ta vulavula hi communism and socialism with Chinese characteristics. Yeah. Mhaka ya socialism yi tsandina a giant called China. Swi va tsandile va swisiwana va hlupheka until the 70s, late 70s, early 80s va ku swilo leswiwani swa left a swi tirhi. Let's move to capitalism. Let people compete, let people build businesses, let our businesses compete internationally. Kuri itabana ti party a South Africa tinga ta ti bula ti ultra left, socialism, we are for the people and whatnot. It's taking us backwards. What we need to do is to ensure that bana ba hina hi va dyondzisa laya ka eswikolweni loko va endla ti-subject to fana na va economic and management sciences va kota ku compete. A hi lavi political party leyi nga ta ya vulavula hi ti-RDP na ti-social grant hi 2026. Va fanele va compete ivi va aka economy ya tiko leri. Mara no vanhu lava lava va attending laha mutiko mi va vonile fanele langusa va Ace Magashule vanhu Va Nyanza. Those days are gone. Yeah. Collectively hambi va endla coalition a yi nge kumi na 10%. Oh, okay. No, I nanguteni kuna Zandile Dabula loyi a rhangela Operation Dudula u kumeki aya ka Action SA
Tipolitiki ta Action SA ti fambelana ngopfu na leswi na yena a pfumelelanaku na swona swa ku va va lwisana na vahlampfa lava nga ri ku enawini laha tikweni. Se hi ku vona ka n'wina mi vona onge vandla ra Action SA ri nga swi kota ku va ri ti kumela tivhoti hi ku ya hi leswi va lwisanaka na vahlampfa, naswona ngopfungopfu vanhu lava va kumeka ku va karhi va lwa na sweswo ku nga va ku ri vo March and March na van'wana va nga kumeka va vhoti vandla leriya hi timhaka ta ku ri rona vurhangeri bya vona byi ri a hi va lavi vanhu va le handle loko va nga ri na maphepha. Only time will tell. Mara ti voters ta Afrika-Dzonga swi tele leswi va swi langusaku ku tlula swa immigration i one policy area and I affect vanhu hinkwavo. Ku na vanhu van'wani va tshamaka ka ti-suburbs to karhi va nga na mintirho yo karhi a va affecteki leraro va nge vi na problem ngopfu, mara Action SA yi nga va yi kha yi targeta ti-township votes and swi nga strategy xexo xi nga va tirhela. Mara mo fanele mi twisisa na ku ANC yi le ka mfumo yi nge vi reckless hi ku vulavula hi ku ri ma va hambe and what not, swa hambana na loko u nga ri ka mfumo vulavulele ra kona. So va nga va kha va teka advantage yaleyo. Loko mi langusa climate ya le ka tiko ngopfungopfu lava va nga ka ti-township swi nga va tirhela. Mi ta tsundzuka vateki na kulukumba luya a ri le ka Sizokuthola in program liya Sizokuthola Xolani as a mayoral candidate wa Ekurhuleni municipality. Swi nga va tirhela na swona hi kulukumba loyi face ya yena a yi lwisana na ti-drugs and what not. So those communities ti affected ngopfu hi sweswo. So and mi nga swi vona ku ri hi 2021 the election ta local government, I think at 2021 the last time a ku ri their first election va tirhe kahle ngopfu. So swi possible ku ri ti-policy leti timbirhi ta ti-drugs na immigration na ku teka ti-leaders letiya to suka le ka Dudula na le ka Sizokuthola swi nga va tirhela. Xilumani Mashava swi nga va tirhela. Na ku va mbona ka ku ti-coalition leti ti ri kona a Johannesburg na le Ekurhuleni a ti struggle swinene hi service delivery. Mara coalition leyi a yi leadiwa hi Action SA a City of Tshwane yi tise stability. Dr. Moyo u visible ku ve ni vona kwala Oliven tshama kusuhani le Oliven va tiva ta demolisha ti-illegal structures. So mi nga swi vona ku a hi vanhu lava va xavelelaku ti-vote at all cost, va lava na clean governance. That is why va yi vo Soshanguve na vo Mamelodi vanhu lavo aketela structure lava swi nga ri ku nawini a va ya na ti-bulldozer a ya hi yexe meyara. Sweswi ku na building yin'wana yikulu a Pretoria West leri akiwe hi a Nigerian businessman a ri hava ti-documentation. Sweswi va ha ku kuma court order ya ku ri yi ta demolishiwa. So ma swi vona ku ri lava nga nyikiwa opportunity yo governa va Action SA in Gauteng in particular va tirhile swi va visible. So va nga tikuma ti-vote mara swi nge olovi. Ka tindhawu to fana na vo Giyani ku na Ponani loyi a nga tirha aka national ivi a suka a ya ka MK laha a nga suka a tsutsuma ku fana na van'wana lava nga tsutsuma eka MK a ya joina nhlangano wa Action SA
and swi tikomba onge u le ku tirheni hi matimba hi voni kun'wana va kha va mbalisa swikipa swa vandla rin'wana ra leswo tshuka va susa va ya va mbala swa green swi tikomba i nga ri ku na u na base hala Giyani leyi a nga na yona ka vanhu lava va n'wi seketelaka se mi vona onge yena a nge vi na impact yo karhi eka tindhawu leti a nga ku tirheni ka tona a Limpopo. No, hi ku ya hi mina a yi khona. Mavona mhaka ya politiki ku na ku va munhu a ri ka yona hi ku u lava ku serve vanhu. Yeah. Ku na ku u ri ka yona hi mhaka ya ku i career loko without politiki a ku nge dyiwi kaya. So in most cases vanhu lava nga ka politiki hikuva va lava ku serve vanhu loko swo fika swi nga fambi kahle u ta tshika u ta n'wi kuma a ri kumbe a ya va lecturer a university loko se a khuli off u ta tlhavuya ka phati ya liya ta a ya mahlweni a vona ku swi nga kota ku a va ka leadership loko va n'wi vota or whatever the case might be mara loko munhu mo za mu n'wi vona suka ka phati leyi a ya ka phati leyi swi tiveni ku mhaka ya vanhu swo nghenelela mhaka yikulu i ku i career u fane a va na ntirho u fane ku dyiwa kaya so vanhu va le Giyani va swi tiva sweswo and hi swona swi nga ta endla ku ri ANC yi tlhe yi vuya ka tindhawu to fana na vo Giyani Mopani Vhembe hi mhaka ya ku vanhu lava nga ka contesteni va nga ka ti-opposition va na matimba dokodela hi na ku tshemba ku hi ve hi katsakanya bulu ra hina laha namuntlha a hi tiyimiseli ku hi ta languta timhaka ta African National Congress hi languta MKP hi languta EFF hi languta Action SA hi languta na Mayibuyi hinkwato ti-organization leti hi ti langutisini hi tlhela hi ti xiyisisa laha mi nga hi nyika mavonelo ya n'wina mi tlhela mi kombisa ku ri tipolitiki leti nga kona sweswi ti ya kwihi se lexi xi nga kona i timhaka ta ku ri kusukela sweswi hi ta va hi karhi hi vitana mavandla yo hambanahambana laha hi nga ta va hi karhi hi vulavurisana na vurhangeri bya mavandla lamayani ku va hi byela leswi va lavaka swona hi mayelana na ti-election leti ti fanelaka ti ta muganga ku ri i cini leswi va lavaka ku swi endlela miganga hi ku hambanahambana ka yona hi ri na ku tshemba leswaku vanhu lava va nga ka tipolitiki hi ku ya hi ti-organization hi ku hambanahambana va ta hi rhumela swo fana na message ku nga va ku ri ka Facebook ku nga va ku ri ka YouTube ku nga va ku ri ka ti-handles hinkwato leti hina hi va ku hi ri na tona hi ri na ku tshemba ku ri leswi ko va ku sungula ka ku va hi katsakanya hi tlhela hi hlela timhaka ta swa tipolitiki hi ta va hi ri na n'wina hi khensa ngopfu ku va na n'wina esikwini ra namuntlha tanihiloko mi kumeka eminkarhini yo tala mi hi nyika mavonelo ya n'wina lama ma nga na matimba hi na ku tshemba ku dya i ku engeta hi ta namuntlha hi ta va hi karhi hi yima kwala ha khensa swinene dokodela okay. I can see me